Ja bih pitao sve predsjednike, s obzirom da ja sam jedan od onih koji prolazi kroz Knin, koji ide u takozvanu Krajinu, a ovdje je mnogo kolega. Da li bi, gospodo predsjednici, sada vi, bez pratnje, bez onih prepoznatljivih službenih automobila se uputili preko takozvane Srpske autonomne oblasti Krajina i da budete nekoliko puta kontrolirani, maltretirani, da vas izvuku iz auta, da vas maltretiraju, jednostavno da vas vrate u najboljem slučaju. Gospodine Milošević, možda biste vi mogli prvi odgovoriti. Vrlo ću vam kratko odgovoriti, vrlo rado bih bez pratnje otišao u Knin. Da ja odgovorim, oprostite, molim vas lijepo. Ja kao predsjednik Republike Hrvatske, vidite, bez obzira što mi ne manjka osobne hrabrosti, ipak se ne bih usudio sada da pođem u Knin, da ne bih bio izvrgnut tamo hajdučiji. Ali vas uvjeravam da ću to učiniti i da će u Kninu biti uspostavljen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Može li gospodin Kučan, gospodin Zedbegović, gospodin Gligorov i gospodin Bulatović odgovoriti, jer to je, mislim, u ovom trenutku veoma bitno pitanje. Ja sam bio opozvan sa odmora na Korčuli prevremeno zbog Knina, pa sam se vraćao preko Knina bez pratnje, jedino je bilo supruga sa mnom. Ne vidim razloga, to ne bi ponovio. Pogotovo kad bude Hrvatska u situaciji da stvori i zavede tamo zakonitost i pravni poredak na svojoj teritoriji. Ja bih svakako otišao u Knin sasvim slobodno i bez pratnje. Pa ja mogu reći da je moj običaj da idem bez pratnje, ne vidim zašto bi bilo neko posebno mjesto i Knin. Još gospodin Izetbegović. Da, ja bih isto krenuo, ali mislim da bi rizikovao. Preuzeo bi taj rizik. Izvolite.